Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Kakasi Student Union uba Lampok Starwell Marangar ulayatu baya ka jingkren bat ka sorkar kaseng kam sngohun yakin kikintin ulapan pau habaya kren bat kinong tho khubor haba ka KSU kalalet banya kren bat umintri rangba ka jela ukonrat sangma kabalalong menta kasni ha kapor jan mit hasketiriat ha ka jing edon lang ki menteri sorkar ki officer haba kaseng ka persya haba ka sorkar kamut wanra ya ka MIPA ulapan syairu ba sngohun ban pediang ya ki amendment Bat ukwa aman krenda ka basyay baka jingkren kalong kabam sngohun. Bat watla ukon rat ula kubur ya ki jing ay jing mud ki bala ay da ka jing tho na du upnay kalalingkot bat kaseng ka kwa ban penbahaswa ya ka an baladon lupa. Ka jing ya kendu hi mta ka sni hadien ka jing perlong na kalian kaseng ni ka ka jing ki dua jing ni kum ka jing persa. Ya ki jing bonghon bat ki jing ba kan yang ya ki ki aman jing kan tam ni ka an lawan lalu an du an jang alak ban keren kuasai ba kecil keren kalau bangun sohun kabadang dap sebun di sini tatin ba ot na kaliang siam ulo kubur ya kita balong belit poin ki bangida aji ko na junu gari bangi kwa kan penha so kan principal ak kabangi ki dan sebun ki itu ki lubul ki ba dan kam penha penjana balik si kelong kecil dia ya kajing long try jungi ya ndo siap bat kajing long berpak macam apa jingi ther kajing tai ke sarkar ke lapan i jong ini ya jutam wat preng tikimat kibangi la snow la ajin tho andre tang da kaktin long ba don kam ya sup ikapor pan priang ni ya jumot jungi kata tang da kaktin kam de jing tho dang kren susu ba ikenik an don kam ban pan ba susu ada dorbar sindrai handai hadu banu insang tengdang liang juga sengi kren pasai bangin hon ni jing kadu ta sini ini sesong berkat kum kesi si bilat ni ti dengan nomor nim kwa ba nu ka an ke ba sorkat kan mara long ban ban mo jun thot ba jing tu nong jadi terang put on hol hi kan abian kan andai so to i kidon ka not ki nomor jun ki ba kalian senja khadu song ba hu se ai hu se tinggi so to bat ki kwa ban keren hak kan kerwo sebero tu ki emli kasih napo garidum nyuk bring nyuk ter berkoi lagi don ke jingit kli ke basai wabet bat ki kwa ampun hun yo pai ba ulah jiet ke somski itu ki ben om tang wi kintil don kam men persene swa ni don kam ke jingit ter ke jingit tai hot siam terwa je kata ro ben ong ba kita ki amen ben dok soban usok khot ki seng balang lo fer usok khot ke sinjuk ni sa sunamiter station lo fer banyak ter banyak tai ban ajmut andai apa begini lagi ni beli belum kimlang kita ki setiap dah berokok nadu besar setakat pelong ni ku keseng bangi iba kan ka ani pelong berko ke bangi kuat man pencana ni iba hadu entah kin ru phomot ki amali ke jing tho pa keseng ke pha ki lo jabak ko ke song sa ke khaki ha ke sok thu hadu kan itu bas nduk ni nduk shada nduk ba arjan ap sa ki pas ni keserta sempat junub istik pada rokat kasuyat itu milmo orwa kita ke emle kasih juni baru ya pelong ain absaru kayak itu pangtang publik dumendo kembo ikan ni asyadu pensim gin taki opinion itu per dolaban ajmut onda jaga an ta pak na bakendang jiteng ko hari mentagi pesang horak teman-teman ikren pembakan pen like kita ka ong ban benar plumar pai ba sepanjang day tengku di atradi ko don pa keberasaan hari ngasowan dong buat tangkap principal akro tabun pak cinto wilayah kan wong namanya like henry sutu hi nangkong ke akriten ke ima selak sosial khai lupa mata asisten mipa ti kata syukuran berbeli tin te ampun kalong kamdai besok bangongin sania akan 100%. Jadi jenla dak so thu kata beli nadu kong tem sim ke consultation suate banyak cakma
Tanah sutuk bagan ni. ilat genti je kebangin habannya Andrei kung balong long ba ni haban ni song ni tiar kung bersih awan sakan perkat jangan ini kotak dengan kuat ngum kuat hidup ba sarkar pendek de kebor kena bentah Andrei haban sampai ke stasiun Malam piong. takadang ong saban ngasutu kung keseng idon ngasong ban perkat ni sele Andrei pihak ban bu jekrilang itu ki minister kasih kemele kasih gile yu lo kakam ngi pha ate ki makin long binong thoan ki thau ki an banya dam ki an banda ki belong sai ke nagrian besteng la kalong nuru ni song perkat ni ong ba ibam jeklu kakam diga ben ila jong jolok roba ajong il ajing tho andrai ke bi kendu to sing ni sukram sai im hon satia Pipan jumpa na kamram jong sarkar bangi ngi ai ke jing tho song sarkar masukut ka kitien te ngi usap ya keren ka kitien Hi ka government kong gumnil. Bangilai keren ya isipun mahal di jingduna di kendon di beber jong ka ak. Di yong yo rai kan amendment ban include ya ka dan transfer ak ni yong kau kampat nong kadang duna pala kita ka amendment. Kam ajing motoi ru em ingin markan ni kalong investor friendly kalong beneficial di ba. Jadi ngilai theri wi an ki yong bangin se syong se keren na ka betaban amen ni gini ban pensai su si ba ban pensau si ba. Di nalor nang taru nilai kilai keren ru kilai ong ba suah begin free migi rules bersua begin amen susu kini habo kodor bar senrai ni sakot di seng halang moro boper di stakeholders kadu kinong elam snong kinong elam hima di traditional head si baro ndrengi ni ong bepet ni te gibangi i ka jingtho kini ka an ti kalong ka an ya jakor ni palla mon pediang hadu menta ndre ya kata ka jing ong ka jung piru boper sakot ni su pediang nomor pediang ong tangka ketin ni pal i officially Deka sarkar ka assure ngi berkhot kata tekat hadu berpoi kata kapor kan hadu ka sarkar kala peti saya kam ngi tingin nempat hun hadu bertai kini ka ingin tere ar banyak keren viral dan viral tingin tere banyak keren tere semikran Kita di Cipusno. Kay amde helor kata ka dong rem kin bagi ong ba agak men ngi penderung ya kami dahlia dan transfer act ndre habak ngi puli bahaya ya di an beda nomor puli ke memorandum ke jungi dan sibun tili mototeli di poin si bengi beni ba pila perkop bor do kata kita government council bukan government council kala pan bypass di an di beper ndre bengi keren bagi hamid yang kin bypass di an beper di state laws di lupa dengan beli film elaborate film pensai ini tigi yang pengisali apa rules wala katar yang tangki rules sebelum ya bi ben elaborate kan tigi yang toh dari bengi snaya ka amendment ke pertama malah dengan free miki rules bisa invite yang ya borok stakeholders kata di assurance kejungi ini ke bangi ong himenya ba mengihi ni yosgo verbally tang dekat tin nyimpat di dekat kam dengan kat bangi empat ihi dekat kam kemun mengihi nyimpat hun ban nyim pedang ya kan ka MS IPF Act Ikaw sarkar keren kau makan jumpa. Act berhawai am di ba kan ni kalau investor friendly ba kalau people friendly kemun jadi ba nong song di lor ta kanong rim ko mangiru ni selek punya kundu ni seplong ni gijing ki di beper ka sarkar ko mga ban mi sistem ko ong ba insa amen ni ban insa pen bet rules mereka nak keren katin kita ingin padi ka kami kemun padon ni ong mark mat ni mat jong chief minister bagi kedua menteri bagi birokrats hang tu bagi dangalong apprehensive i bat nyimpat hun ya kai ka bay keren revenue keren sekeren ni ru ka sudut ka kapor Jika ingin pada ihi ta komitmen ko mapipi kular ko mapipi pensai ti aga jitho in black and white kamu ni pod hun re ni margi ka bagi yo pulia ke di kani ko mentang sure so